Voin hi John ni somthum zirtop ni ani a bazar thlir tu te rimna ni chibai ule Manipur boina chuare maidon lo ani satlia lova India ram hundang kangkai zelin Nimin Khan Congress Party shwai tu Rahul Gandhi chon Manipur hi atlo a India ram politics khel nan man chau me kani a chuti lai chon ni som paruk chung zet boina lian tham lovan to nuwa Nimin Khan in ka na thlenga mi pahni in nun nan chana hliam enge moza da nombok Manipura kangpak pi district a Nimin Khan silai keng mithen khatle sipayan in kapa police le army official te soidanin silai keng miswal te hian tlangram khuan beya he thil thleng hi police te chuan ro man lo na fel tak na ya ti ani anrin thu soin nilai zan khan miswal ten tharum tho antum ti hi an riat ruk thu an soini mun sangsha boina te nau chu chogreng ma se jun ni som pathunga tang khan thi na thleng report om to lova chumi nuwa nimin jinga in kana hian mi panin nunna an chan le ta a heti hian Manipura boina choka wanga nunna chan hi official achin che dan chuan za somthum le pathum anita ni sipai te chuan nimina silai pu na mun hi harau thel khonaya ni in an soya nimin jing lam dar nga le chan vevel khan silai hi puakin helai huna duty sipai le police te chuan ma la ngalin boina na sa zo ka chu main an met mit man ti an soya sipai po thon lu bel ngalan ni thu an soibok Kangpok Pi District SP Manoj Prabhakar chuan mi pahnian thi thu hi asoya heng mi pahni jinga pakhat ruang hi tlangrama charani ti soin pakhat chu hliam na tak tuara mu ania damdoin thlen pui ani nuwa hliam tur lovina thi atia heng mi te hi imphal isa khosa nia riat ania sipaiten silai puana mun panan tum hi meitei nu ho chuan an lo danga amun tak an thleng theilo ni in an soiboka Bethel khuwa kuki te chenna in engemaw zat chu halani ti asoibok nimina silai puana mun hi phaizol le tlangram in rina lai kuki le meitei te in then omna mun ania thil thleng hriat ani vele National Sports University le kemun laia om sipai te chu amuna hian tir ngal an nia miswal te nen hian hun engemaw chen an in kam ni in report danga soi ani thunga sipai te hian boina hi an thunun ti soima se amuna omte chuan nimin tlai lam dar nga pel thleng khan helai vela hian silai ala puak reng ni in an soithung ani hetiang hi thil om dan ania official a puan ain mit thi an tam fe don ti achianga nimina anin kana huna po hian sipai te hian an chuan lam nge nu hovin an dang ni in an soya amun taka an valu chil lo ni in alanga in kana huna hian ruang enge moza ta om nge rin ani Manipur boina chungchang a hian thu thar dik lo fake news satam hlea chu wangin fin fia lo chu social media lama kan riat zong lo oi duak lo hi a him bera chuti lai chon official lampo in media te thununa he boina hi anep the anga pon zaran tum ve tho ni in nalanga helaya kan unaw te ronral tlanin an thu thar le video ton te po alem le tak riat thiam har em a chu wangin chanchin bu le social media lampo ni se thu thar the dar tu lampo kan film khur angai hle ani nimin le ni zan thlenga Manipur boina thu thar jinga langsar ber chu Congress Party shwai tu Rahul Gandhi an Manipur atlo chungchang hi ania Rahul Gandhi hian Manipur hi nimin le voin hun mang turin Nimin Khan Manipur khopui imphal aluta thona tumhuna Rahul Gandhi hi Congress shwai tu senior le Manipur Chief Minister Hlui Okram Ibobi Singh le Manipur Congress ho tu K Megha Chandra Singh te chuan an lo huak ani Rahul Gandhi hian imphal atang hian motor mangin relief camp pan atuma mase Manipur State Police te chuan Bisnupur district pan na konga lo dangin motora kalchuan boina na satak thleng the ani ti an lo hrila mitam takin kalkunga lo muak ma se Rahul Gandhi hi kaltlang tir ani talawa ama mu tuma mi puipung khom tele police te chu hunrei tak ani nor hnuwa police te hian mi pui hnodar nan tear gas an mang ta hialani Congress shwai tu hlun Jairam Ramesh chuan Rahul Gandhi hian imphal khopui pon lama relief camp tloa helai hmuna omte biak atuma kalkonga Modia sarkar in alo dang hi awan doi thak tak zetani atia Prime Minister hian Manipur chungchanga ngoi achu tlat ani mai theya mase engwang nge Manipur mi puite thu soingai thatura kal Rahul Gandhi hi danani atiani Rahul Gandhi le ma zui tu te hi imphal atanga kilometer som ni hla Bisnupur huam chunga police te chuan an lo danga
hun engemaw chen an in dana thilom dan an in hril fiat hnuah Rahul Gandhi hi Imphal lama kir la in Imphal atang hian helicopter mangin Churachandpur apana Churachandpur hi nimin tlai lam darli le chan ve khan a thlenga tuibong Churachandpura Greenwood Relief Camp pan ngalin hemin hnu hian Churachandpur Government College a Relief Camp tlo le in YPA hall a tlom ngai pol hruai tu tele Relief Camp a omte a kom le a anni hian nimin chokmadar som pakhat atang khan an lo ngak to ni in soyani a Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF te chuan memorandum an lo pe ani Manipur sarkar chuan relief camp hi dar nga thlengchi atlo an phal saka wangin Rahul Gandhi hian hun amang rei lovina hun amang khat hle a Nizan Khan Imphal a riakin voin hian Delhi pan le ngal don ni in soyani Rahul Gandhi chuan social media lama post siamin Manipura ka u le naute hmuwa an thu soi ngai thlaturin kakala namsang sangin min lo lo min lo du sak le a chuti lai sarkar in min lo dang khot lai kha awan toi thak le ani Manipur hian damna amamo a remna le mon na hi kan ngai poimo masak ber tur le kan ngai poimo ber tur ani ati Manipur Congress ho tu Keisam Megachandra chuan Rahul Gandhi hi voin hian moirang to tura ruam man ani a mase sarkar thu nei tu ten motoremo thona emo manga to phalnan pek theilo wangin moirang to tura ro man nom to chuan thul ni in na soi Nizam Khan Delhi BJP headquarters a BJP national spokesperson le Manipur in charge Sambit Patra chuan press conference na in Rahul Gandhi an Manipur atlo chu chindan thalo takani ti in amol na le lulu na wangin nunna chan anom pha ni in na soi ve thung Sambit Patra chuan thilom dan thlirin Manipura sarkar thu nei tu ten Churachandpur chu motor hmang lovin helicopter hmanga tlo turin an ngen lok sa veka Rahul Gandhi chuan motor hmanga kal atum lui tlat ni in na soya Rahul an Manipur to atum thu puan ani tangin pol sang in lung oilo na an lan tir atia molle lulul taka Rahul Gandhi an Manipur kal hi apoi hlea thil dikani lo hetiang din huna hi chuan chele thahriat na po manangai ni ti in na dem thu asoya Rahul Gandhi khosak dan hi thilni phung tur ani lova Rahul ale omjene mo purna hlen hi akal kop ngai lo shimshima voina po chu aron lan tir le chiani atibok Sambit Patra chuan ni song paruk chung Manipura nunna chan report om to lo ti soin voina thina thleng le ta a alung chiat thlak tak zetani atia Manipur boina hi thunun mek zelani a hetiang huna politics a hlok na hmu thei dan lo zong lo turin Rahul Gandhi hi ka ngen ngoi ani atibok nimin tlai khan Imphal khopuya chuan BJP office bula mi puipung khomin kangpok pi in ka na mithi ruang pakhat chu kuanga khungin Khoiramban bazar lun lai kong puya da ania mi puite hian motor ke halin lung oilo na anlan tira BJP office lu chil tum pol anom boka police te chuan mi pui hno dar nan hian tear gas an hmanga boina lian jok chok lovin an in chingfel theini in soyani a heti la hian report then khata chuan mithi ruang hi meitei ni in meitei nu ho chuan chief minister Biren Singh aban ma chuan arwang hi halral ani don lo ti in boinan siam mek ti ani bok heti la hian nimin khan Supreme Court chuan thu chu siamin Manipur Tribal Forum 10 Supreme Court a petition the luta Manipur nam claim jok Kuki Tribal titan sipai ven himna an ngen thule rong takatlang mi te beitu chibil pol te man turangen na chu July ni thum kar le thotan ni angai to ni don ti an puang thu chu soidanin he petition hi Chief Justice D.Y. Chandrachud Hawin Justice P.S. Narasimha le Justice Manoj Mishra te pathumin an ngai to dona he petition chungchang hi tun thlani somni khan vacation bench Justice Suryakant ta hote chuan ngai to in Manipur boina chu sarkar thu nei tu ten an chinfel mai tur dan le thu pe ken ko chungchang ani ti in man mo ta ngai to ngai ni an hriat lo thu an soini Manipur Tribal Forum ayo in ukil senior Colin Gonsalves sadinganga Manipur State Sarkar ayo in Solicitor General Tushar Mehta ading dona Manipur Tribal Forum hian an thu thelua hian sarkar lai puile Manipur Chief Minister Biren Singh te chu Manipur State atanga tlangmi te hno chhuat tuma chile chi inkara boina thlen tu an nia an thu soile thu chu hi pom the ani lo ti in
sipai ven himna an mo thu an soya sarkari Manipur boina hi meitei le tlang mi te inkara boina tia soi chu thudik lawani ti in heng nam le chi te hi tun ma tanga lo cheng ho to an nia enge mo changin an inkara in hriat thiam lo na thleng thin ma se tunan boina hi meitei le tlang mi te inkara ni lova chu ai chuan ril zok ani an tia Manipur state sarkar ne na in mong zom silai keng helpol an oma chumi te chuan tlang mi te laka tharum an tho thin an tia tuna boina chok me ka wanga nun na chan chung te hena zang na dom na cheng vai bel chen hi theu pek ba ka heng mi thi chung ko te zinga mi pakhat hena sarkar na pek an phut bok ani soito angin thil kal chho zel da na tang hian Manipur boina hian hom zau zela kong sang sangin hlet a cho chho zel boka chu wangin he boina hi ngun taka thira ngai to na film mang chunga kan ma chona tul hle dona kan una ral tlan te chunga po khongai na kan lan ti rualin he boina wang hian eng din huna nge kan din ve thei ti hi Mizoram sarkar a thunai tu tele kan rama tlom ngai pol political party le mi pui te po hian kan ngai tu ngai hle ome bazari lo thlir wangin kan lome